Fakauliu Amanaki ke tau hokoati ke tau mawanga kelesi oi aho koe ni pefe ke kui e fofonga toko taha koto ape ka tau kamata kai lotu I he pongi koe ni. Apata mai koe mau tamai whakahewani ai afiona koe tuunga o tua e afiona o kui kai whakalava ia whakamatala e o tua. O ku ke fungani koe I he mea koto ape o ku ke mahuru pe a ope atu koe I he mea koto ape e tamai. O ku ke whakamana wahe o ku ke lahi faufaua o ku I kai lava e mautou ke makupusi ai lahi ai afiona I he mau mo ui ka koe mau whakawhetai koe mesi mo e keresi ai afiona tu ngā ape e tua he funga kolosi o mautou lai e o hoata koe ni e tamai o ku mau hanga ke te koe o hoata koe ni amanaki ke mau hoko atu ki he hu pe mo e whakawhetai ngahi polo kalama pete mau whakahoko e aho koe ni koe whakalanglangi I pe ai afiona e tamai Eki kulotonga o fongi aki mautolo he ngahi niusi ku hoko mai o kulotonga whakaake aki mautolo ho folfola I he mea ku hoko he ngahi si kai tuku mua ke whakamanatu ki he toko taha kotoa pe o ku wawe ho foki mai ka koe haa aki mautolo e tari aki ho foki mai e tamai Eki umau lotu ke te koe ngā ue ho Laumalie maoni oni
Ngau e he loto, i he whakakaukau, i he hiwa, i he polokala maupe, i hono vahe o wholofola e da mai. Ngau e ke tatau e mea kotoa pepa mo e whoki atu e tua, ke iai e whaliriu i he moui, ko e hui pe, ko e utu tau amanaki ke mau whakahoko e tua, i ho whoki mai. Mau lotu ka te koe, mea kotoa pe te mau whou ai. Mau kore e tua ke tokoni ake mau taulo Laumalie manoni, pa ke lang ia pe ai awhiona he mau moui, i ha kalaisi su ko koe ho mau e ki, whai ai ho mau whakamoui. Amen, amen. Whawhita iki he iki. I he whainga Mārie ko ni ko tau whiawhia he whainga Mārie loto mau lalo mon ke tari whiawhia toko taha kotoa pe i he wafa tau eki ko sisu kalaisi lawe i atu hena ai kau whai whekau kotoa pe mo nau ngahi hoa pe he ke si ngahi tautu talavou whine mui au sia tau longa i whanau i he pongi koni a te tari whiawhia loto maa whana mon whawhonga e te whai whekau pe mai potu ngoue a tari whiawhia toko taha kotoa pe neongo ku ke lava mai i he lei polo o whahingoa ke ho mausiasi ka koe kainga pe tau tau i he eki ko sisu kalaisi amen ke tange ke toko taha taha ki makaya ki makehe ai ahoni ase ngai teu fo tatau pe ka fine matua pe ngai tunga tamai ki foi suka pe aki tau tole a koni pe ke tange toko taha taha ki oka pe ke te tange te taha me alole moni koko wa pe tai ke ki e whainga Mārie koni amana ki ke tau hu ta mo fa pe tai ke ki pai pe ki foi tala noa ko ni taimina e me ai e tui ko te vita i he fuakawa motua nei kai ke ne te lau ene tui mo ne te unga whakatui na ne vete ko toha ia kai whaka e fuefu ene vilo pa ka ene lea ai ofina SouL me angari vare moni ko tui ko hui ko siu e ka kai whewhine a o mai ai ke toko taha nai hopu hake ai he kuonga siasi Paula ni ko ia ene ngahi tala noa ko toa pe ka pau te ke lai ngahi i pseria Paula koe vahe uaki ko toa pe ene ipseri o tala noai o ko whawhetai ke ekipe au tākaua mo tau i he lotu. Koe tangata e whawhetai he whukawa mo tua te vita koe tui. Koe tangata ene whawhetai i he kuonga siasi Paula. Ka o mai ka te tātou ai uhinga koe ni ai whawhetai. Huma ene nai he matapa whenga kau hiwa ke wei aki tātou e whiawhia. Hauma ngā hiwa whiawhia. Ka mata ke whenga e mari ke haa mai ki tua. O ku ke ilo e uhinga ai praise pa mo whiawhia ko ia. Tange Paula e. Nei kai kākākunga hano piriso ne iau. Ne kai ke kākākunga hano taki popula iau. Ne kai kākākunga ngā hima mahi ko ia. Ki he mea nei whai he kalaisi he kolosi. Oka tātou e aho koni. Ne ke tā whanga paspasi ke eki. Hallelujah. O ke ilo e aho ko ia. Tange, whanau ke tohia, a te vita he tohi sāme te au pakawahi ono wha. Mou hui ono ngahi matapā moeha, whakawhetai. Ta koe whakawhetai au kai ke wei a ke mea rea. Ta koe whakawhetai au kui kai ke kauhiwa. Koe whakawhetai koe mea ke humai moia i he matapā. Amen. Ke mou hui ono matapā moe whakawhetai. Kau kai hui he matapā o whakawhetai. Moe whakawhetai koe mea ke hau moia pa me api. Amen. Nai kai uhinga ya koe sai ane, nai uhinga koe mea nai whai he sisu he kolosi. Humai pe koe he kuke whawhetai pe koe. Humai pe koe kuke whawhetai pe koe. Te tau whewheha tau sio ha siasi pe he. O wasi pā pe whawhetai te ke pā kau hiwa. Amen. Koe uhinga e whawhetai, nai uhinga Mārie kia te vita. Pe nai uhinga Mārie kia Paula. Nai kai koe uhinga ha mea ka koe uhi pe. Koe whelaulau nai whai e kalais. Pe koe whelaulau koe ia. Pasi e ngai a honi. A talavou ba me fine mui kau wako hi ono Mārie e lere e toko taha rere kotoa pe. Pas, whaho nau reo no chia e, kai la e toko taha koea. Uka ilo, kone osipuka nau more ia. O kuia e toko taha na e lere Mārie maau. O kuia e toko taha na e whaiva Mārie maau. O ku kei alaha mai e neongo ngō au mai ke ahoni. O ku ke tangotu mai o kou tu atu. Koe ke resi moe mesi ai o tua whawhetai. Nete ke lawa ke toko taha kotoa pe ki olunga e whawhikoni. Kore ke kau hiwa. Tama hiwa whawhetai. Ta whawhetai e whawhikoni. Hallelujah. Hallelujah. O ku mau hiki atu ai whelaulau moe loto honga. O ku mau hiki atu ai whelaulau i he whiawhia. O ku mau hiki atu ai whelaulau moe loto honga. O ku mau hiki atu ai whelaulau i he whiawhia.
fale o si hava o fela la me fa fetai e fale o si hova o kumau hiki atu ai fela la mo loto honga o kumau hiki atu ai fela la o fela la me fa fetai e fale o si hava o fela la me fa fetai e fale o si hava o kumau hiki atu ai fela la mo loto honga o kumau hiki atu ai fela la o kuia e fia o kuia e fia lolo tonga tua iba hallelujah amen o kuia e fia lolo tonga tua iba hallelujah amen mesmo que fia mesmo que fia mesmo que fia e que mesmo que fia hallelujah o kuia e fia lolo tonga tua iba hallelujah amen o kuia e fia lolo tonga tua iba hallelujah amen mesmo que fia mesmo que fia e que mesmo que fia hallelujah e o mesmo que fia mesmo que fia mesmo que fia e que mesmo que fia hallelujah e o mesmo que fia mesmo que fia mesmo que fia e que mesmo que fia hallelujah amen hallelujah Hallelujah. Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo leleo hange ko te vita Teo leleo hange ko te vita Teo leleo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo leleo hange ko te vita Loto ngā e si homa Teo si mau hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo si mau hange ko te vita Teo si mau hange ko te vita Teo si mau hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo si mau hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Teo meo hange ko te vita Iho loto ngā e si homa Teo meo hange ko te vita
loto mafesi hiki okunima que eu fa kamalo Fakamalo Ikuna
hallelujah. Whawheta I sisu, hallelujah, hallelujah. E da mai koe whawheta ia e tua, kakai e hoa tā koe ni. Hake ake e tua koe whelaulau, namu kakala ke awhiona e da mai. Tuku ke tua ke hanga he whakawheta i ke ne liriu ho mau ātaka i ke mahi noi. O kui kai kākā kunga e mamahi ku mau fōu ai. O kai kākā kunga e palo parema ku mau fōu ai. E ku mau kei vete e ku kei lahi ange pēa e awhiona i he mea ku mau fōu ai e da mai. Tāpaki e loto ko tō pē ku hau i hoa tā koe ni e da mai. Hiki ake ho mau loto pa tāpaki e ki mau tolu e tua mea wholofola. Ke langlangi a pēa whiona i he mau mo ui e kalaisi su ko koe mau eki. Amen. Pewek ko re whenga maari e ko ni ko awi ki a siu. Katak wha more ke ne whai e tau loto whie mau i he hoa tā. Hai mea ko mea ngā he eki e ku mo ui. Tana ke ku tana tunga e ku mo ui. Tai loa he mo ui. Ka koe mea ku mahu inga kia te au e ku to o mai e aho ko ni. Hai uhinga ku o mai he eki e ngā ue. Mahu inga mo mamafa kia te au. Mea ea ku tohi tongi he ku mo ui whamiri. Ia mahu inga au pita he ku mo ui. Ka tala roto e po uri pia si e taimi. Ka whawhetai lahi e ku mahu inga ia. I e hauko ni he ku mo ui. Tau koutua pe kuno whanga pia whakaukau pe koe ha wholofora. Te ua mai he pongpong koe ni whamiri ke whai mea i e whakaroto la. Koe uhi. Ho fie mau. Ko whakaukau ka kaistane pe ka toa taha ko toa pe. Kai ke ngata ki tau tolu kaistane ka kai tau tolu ku whakailonga i he eiki. O ku tau mui ki he eiki. Kai ke ngata ki tau tolu. Moe ka kai pe unau he takai holo e mo wini. O ku iai bihono mahu inga. Ka moe ne fie mau. Kai ke tau te fito ki a koe pe a muau he aha koe ni. Ko ho o mea mai koe nā. O kai ke u ilo ki ho whakaukau pe a mohoro to. Ka koe ke puri ia ke awhio o tua ke olo tōpea mo whakaukau. Pea kou pehe koe tangata to tonu mo onia sisu kalaisi. Ke awe kia e ta fie mau. Lawe kia e kau hiwahe pongpong koe ni. Kai hao fie mau, oa te ke tala ki hato e taha. Kou whakarotolahi i koe, ka pau ko hato taha mui ko ka sisu kalaisi. Awe ki e tamsi ko sisu kalaisi. Tangata to tonu ia, he kui kai ke mai e sisu kaisi a hakovi. O kune o mai e le taha kia te koe. Whai mea e ta mui ku whai, pia te ki taua rewa, ai mea te ta whiri ka e ta mo ui. O mai e mātiu ka te au pongpongko ni waha taha, mesi pe ua te ulawe nau pe ki ai, ai wharatolahi. Ai fie mau i he toko taha kotoa pe pongpongko ni. Wawaru, pia moe wahiwa. Hau kia te au, aki mo toru kotoa pe o ku whenga mo mawhasia, pia te whake ai fie maaria kia te ki mo toru. Ko whakaukau he whairea koni koe mawhasia. Koe mawhasia, he iau, hau kakaisane iau, siolalo pe ke toko taha o ku takatakai he ala pureanga. Koe mawhasia ia ki tau toru, tolahi e kaisane tolahi. Pia tau ka fie mau rewa, ha tokoni ko perewa ke awe ka sisu. He koia tene o mai ka te tautolu. Ngai whakautua ke he kehe. Ngai wai e iau e tautunga mo o io. Palapare maha tau ngai loto. Palapare maha tau ngai whakaukau. Iau ke tau kongkong ha tau sino. Whakasitai lahi o mai he o tuaha toka tā.
ave o akoi ke toe loloto ange ne ino ke kongonga tangata hufanga whatapu. Whawhita. Ka koe toke tā mo oni ai o tuao ki o meki tau tolu. Koe tau whiema o katoa o whiema o he pongpong koe ni family. O whatola hei koe ave ka sisu o e whewhaianga taimi. Ku ta whalala ke toke tā, whalala koe ki ho poto. Tangata to tonua sisu kaisi. Tene ngahi o tā loto, ngahi mo tā whakaukau, to whahala le waka ki taua. Mama ngia ho tā ala whakapōri, whatonga ai ai, te tā wholonga le i taimi, ki i tāni ki. Whawhetai lahi, ko kore pongpong koe ni, ko kore ke mo kui, kau whaiha lotu, ko koe whiema i he pongpong koe ni. E o tua maafi. Mau whakamaro lahi ka te koe, ku ki hanga whakamama, ho mau whakapōri. O mau ilo ko koe ko tangata to tonu koe ke ave kia e mau fie mau. Vesi ku ke lave ka ki mau tolu he pongpong koe ni. Hau! A ki nau tolu ku mawhasia. Ku ke hanga o me ki mau tolu he whairea koe mawhasia. I kai ke aha taulanga moha amanaki le leika te ki mau tolu. Paku lahi e ngahi whalala angai ke mau whalala tangata ki ai. Kai whawhetai ku hanga whakamahino he pongi koe ni. Ko koe be sisu kaisi. Koe hala, moni, ia mui mo uipe a whiona. Koe mea tolu koe o tuaka mau ka notho, e mau mo uiki ai. Te ki hanga whakakato ko toa e mau whiemau, o gai ke mau malawa o whai, ki he mau ngahi mo ui. Malo mua sisu e ofala, lawi ai ki mau tolu he pongpong koe ni. Kau tamau e eiku ku ke ui ki mau tolu, ke mea ngau ki mau tolu, ia iaha taimia, te mau whiemari e ai. Kau mau ilo to tonu ko koe sisu te mau hinga kakato ki ai. He ko koe ko toko ni o ku tatau pea honi, tatau pea pongpongi, tau tatau po o taingata. Whawhita, kau mau whamaro lahi ka te koe whaitau pe kina ki nau tolu o tua, ai nau whiema o ko toko toa o tua, tuku e nau atu ka te koe. O whewhenga pea nau whiri hatangata ke nau ave ke e nau whiema u. Tuku e tua ke nau whiri koe, he ukai ke te hani liu ia. Aho tāpua ki peha mo lelei sisu. Mau lavia i he pongi whakawhetai koe ni. Koe pongi ne puri e te ki mau tolu. Kai whakawhetai ku ki hanga whakakau ki mau tolu. Ke mau ilo, ko koe sisu he ka ke toe e hali liuha o fie mau. E ki e mau hanga te mua ka te koe, toe ngai mau kai polokalama e a koe ni. Tūpe mua ke kau e Laumalie e a Fiona. Ke mau ke hinga kakatopi ka te koe. Mai a mua mau tāpuaki, maa mau whakamonu ia sisu kalaisi ka ko mau whakamu ui e meni. Kore ki tau te whaka paspasi o ku hange paspasi ia o te ke mukai. Haleluia. Hiki hange ia nai fia e pongpongo ni. Hiki whawhetai ke ki lahe ngahi ni ma. Ko ku hinga e ku taratu ke hiki aka homo ni ma. Ko hunga ke ha whae tau whaki ki he eiki. Amen. Ko koe pena hiki honi ma ko pako e tau whaki ki he eiki. Haleluia. Mea nia ko uki he siasi. Whawhetai ki he eiki. No tonga e whauhaa ko ni kona hango asa toko ua ke nā kātaki mai. Teu ke nao lawat ke tāna ke tau ngahi mea ofa. Kawai hawai hongo fulu puke peia. Toki foki pea ko siasi o ri ai. Whawhetai ki eiki. Koe mea ofa ri ai a honi. Haleluia. Iai ki konga rea tohi a malakai tolu hongo fulu. O kui loto ai ki konga rea koe ni. Ke mouha ahi ia iau. Amen. Haleluia. Mea pia tahti tau ahi ai o tua ko tau fuaki he o tua. Haleluia. Hena hango asa toko ua mo kātaki mai. Tāna ki tau ngahi mea ofa ko ngā koe ngā ue. Ki tau ngā whakatahataha. Amen. Haleluia. Ko siatana e lahe ni mana e hiki. O utai peke siatana yaha ni ma ko ngā ue ki tawhaki. Ke tō hake ha mea. Hiki hake pe a rifu ai peke he kato. O tō mai sente ni manoari. Wawhetai ki heiki. Kore kawi wa. Na womi ha sambe. Tāna ki mea ofa lava tu e... Ndapa ko ni ke tana ke tau ngai mea ofa. Kolele mo alo ofa e mui ia te ko. Ihe aho kotope. Aleluia. Kolele mo alo ofa e mui ia te ko. Ihe aho kotope. Me
te ke no fo I he whale o sioma o tae ngata pe te ke kai pe te pile kua te maa o lele moe alo ofa e mui a te ko I he aho kotoa pe te ke no fo I he whale o sioma o tae ngata pe te ke kai pe te pile kua te maa o lele moe alo ofa e mui a te ko I he aho kotoa pe Ka te ke nofo I he whare o sioma o tae ngata pe te ke kai me te pile kua te maa o lele moe alo ofa e mui a te ko I he aho kotoa pe Pata mai mo fa malo mo fa fta I geri koe ko hia ko whainga mare fa off fa silver. Mo whai e whaki ke ua pe koe ngā ue a whiona atua. Tā pe kina e loto tō taha ko tā pe atua. Mo kina tona nā whai whaki e whi. O tā ko ni atua. Mo kina tona ki kina whaki atua. Anga tina atua whalo tahi. Ko hia pe atua whaki koe ke whalanglangi pe a whiona atua. Ia le maranglang fa whok pe whateunga ka whiona. Tā pa mo koe mea ko tā pe. Sukais mo whamui. Amen. Amen. Kono I tau whakapaspas ki eiki. O pehe peho no te si e makatala mō ko he ngā aue. Papetai ki eiki, Toki whakahoware I pehe taimi ko ia. Ka ko ia ko ngā aue a mo tala mō ko ni. Ka whine mui. O te ke mari o tama ko ni. Ai taki. Mo tama na lotu e whi mau. Papetai ki eiki, Hoko ni ke ai taki. Whawhi ni sekretari. Ke ne hoko atu maki tau tolu. Tau paspas ta tau sekretari e pongpong ko ni. Praise the Lord. Si, nau tu mau KV80 be. Le po hameu mau mai heno whaho mau le o heni hiri koe koe whanua mo moka meri puan. Io, koe tapu pa mo tua mafi koe tu io e whalewerewa he university tau iai. E whatapu atu ki hao eki Muhammad tapure. Whatapu atu ki he hatakilot. Katai ki Palestini pa mana hoa si lawa pa menusila. Henry Briggs. Pe whatapat ke kau tangata iki. Pe ke kau whina iki. Mahalo si I lango. Moi pou le rei he ngā ue. E whatapat ke tau longa I whanau. Moi plokan whafo whanalawa ane pō. Tau whia ko toa ai ane pō. Pe ke whine malanga ane pō. Whawhawhau pito. Ka tā mo toani, a te taunga I whanakonongo, ki he toenga e tau koe ni. Koutui e te hui atu pe ngahi kai ngahi siasipa, pe ki he tangata I whawhekau pa mono hoa, mō lawa mai me ngai whetu ke, kore ke mō kātaki o lunga ke wakaet kia kai ngā. Pako soatu hange uki I, ko ilo mahau tōlahe kau kuki. Ko sasi whakoi ni uani ko sasi tōlahe. Ko e tako uhi ngā ia ko ngau tōlahe kau kuki, ko e kai whao alo moia hou e tahau hau lere ki alpe moia. Io, tau kamata pa me he wheitu mawhana, harvest time, Brisbane, whawhekauliu whao pa mohului tā. Kore mou kātaki haki o lunga, whawhekau pa mono hoa, ke heke kai ngā lotu hau pa me wheitu mawhana. Oh ia, hallelujah. Ko ia mare kau tā mea, soko tonu, ai peke o pehatu ka mautolu ke mou ki peki mai mo ne hau. Okay, saso no hoko, ko e shining stone, vai ola fisiahi, ka mo e pule lahi, me ese o salo te. Kore mou kata ki alunga. Tau, aluhanga ke wheitu ma moko taha ko ia aseria. Ko e sounds of worship, whawhekau wai, ai mo tō whakahako ni pa pehe mo koa, tahine me hala mga ono. Ka kora mo kata ki alunga. Hallelujah.
Ko ia ai, mo mana tui o na mouto he tai me hausa me li poane. He ko iloi te ke hao mo e pāne ono la. Ko e tafoki mai ki ni SouL. Sounds of victory. Fakauliu siu tapa e vanu pa mo tau mohe. Ko le mo kadang o lunga. Hallelujah. Hallelujah. Kai ngatai, tafoki mai, ki sasi ko ia, ko sasi ko una hause tau fatata. Kamata mai me falaite, ane afi, pa beke ahoni, Fakauliu ahoni. Ko sasi ko ia, o new wine, Fakau e peri tu afu ma be ka suria be kai ngalo tu. Ko le mo kada ko lo. Hallelujah. Ko vera. Ko e sase ta. Ai ko sase mo ui fo na mo wanga be kiai. Na e talo le fatata na ka mo kiai pe kamatanga ta uni. Na vai mo fatata ba si hu mai afa ka slan. Ko le mai e ki halomo be ki stepeta. Kaka foi stepo e ua pe tolu ki foi stepeta. I hala mura ka peki mui. Ko hinga kula no ngai mea ku fai he tau ko ni. Ka ko ka tau fo ue to fo mai pe. E ko foi stepeta. Ka pau e ua fenga tau te kaka mai. Ko ia ko i kai ngatai. Ta hoko le he afia ko ni fa fia. Ko sasi ko ia fo e to foto. I he fetu ko ia o Missionary. Fetu vahe manduludi. Ko sas ko ya restoration revive church pa ka mo ala pa mo pisila ko kata ka lunga pa ka ngalo tu ko kata ka lunga yep malo ikai ngatai te ka tu ki fa ka opinion pa mo no hoa ko tofi kore mo kata ka pe ka lunga ba tu avokie ene alo va vekau ke hakau ha moa ku pure kau ha moa hallelujah io ikai ngatai o tu hene fama lo honga ia ma mesea pa be ki he ka fa vekau ono ko to fa vekau e pele pa be ka siu malo so no fa ta wa hallelujah Famole mole ia, betul sekretari ko ni. Wa tai no ko ure atu ai. Kona. Ke fenga e beta ngau ke le ta. Haleluya. Kai ngatai ko to ko manat. Fe fia ma ba fa se ki ai. Po po le ne fai ka e peli. E we ki sa se na ma foto mo e peli wa ftafa. Ba ospeta e fa ba fora no sila si le ba peli. Huma manatu toko le rei nga we. Fafta. Me ai fo mo te stio ke toko le vikau. O alfa ta pe pa mo ne fa vikau. Hange ko tangata taufa. Moilo. Ko fa ilo pe ka fa vikau. Mahal na aka taufa fe tu ke. Talo ne hana ka te au. Kai be te fa no ka taufa te ngu ma me ta ka te au. Mahal pe na ita taufa ka fa vikau ko ya ko mena ka ka ai. Talo ha taufa men. O falai manako to wa. He ne fai be me ago tat ke fai te fa na te ngu me ka te. Pe ai fole va nga holo e tau nga. Pe honga ia e pele ba pe ka siu pe ya suria ma dau mohe po po le rei pe ya manat po le rei ke nga we. Mau fia la ia. Mau hau sio ke fa o fa nga we pa mau fia. Kaya ngatai tau ko e tau fatata no ko fai ki Brisbane ngana e kore mai e tolahi tala mai ki fe mau ki fe tong mo ameripoane na na aluange pe asitali o na ui mo moko kana os fagale avo na to ta na to o te mo palafu e mo moko ameripoane pe aluange sa ke ti lo ua lo tolu pa ke ipuke pe ko yai tau alu he we ke fagas ko yo siulai te tau alu ai hawano wa fitu avalu ko ya sea Wano wa fitu avalu? Koia. Wano wa fitu avalu? We, na tala mai ko haiga na whakamana tu mai pe ko si tano a sea pa mo hului ke hui ke confirm. Hului ta? Confirm wano wa nima wa fitu? Iyo.
O te motokanga ki he foi i loi hausi ko ni talamai na do na itana toria he foi mutu ko tau ia i ko tau gosi. Talamai e hurita to tong be hologe au ha monite. Io, ta ko mana tu ko pe to tong hologe monite, te tau no pe to la ka ia i pe ho ke monite. Ko ia i te ki ai, ko wi ka fra o se SouL wan o fito valu, tau alu ai ki Brisbane, hausi ia e ho tata Fakauliu sea rifaba be ki avaiola mona hoa. Ya hawano wa fit wa mal. Ko e kore tueni si ka fefine. Ma tu mau kore go go mea ko hinga wa ta mi tau fa foki apa tau palparema. Pa si kore atu. Ka pure lahi mo fa mai ka mo mana tu haida ya ni he semna na afi. So ange ki foi to tasa. Ta ko palparema na mau kore palestini o fa mai te foki mai foi semna na afi to ele ipe haon. Ke fa no ga to ta ko do pe. Ko hinga ka o te mau toi kore ka mau talatu pe, ai mea ko ke fai, pasi fai, ai mea ko ia. Amen? Ko ia ka wewhine, mana tui ko taim kou bou hause hasiasi, ko mou whatongia mo tō fulahi mea ke whawhikau ke whakaukau i. Ko whatongia e tawhake tabria masi, mo tawhake ko ia, vāwe teu e tau whare lotu mea kahatoa. O wai o mai mea kahatoa ka Mosese ko mea kuhokou si i ketu hola Mosese. Hallelujah. Ko ia ko kore te fa ko ia ka fefine hange be ko tau kai ko he po falaite ko talanga ke he mau tak ta prema si so ke vanki snack food ko la vale le ko tau ka ko me ai au fish pa pe ko tau fa no fo fa ka ko fu me ala ko ia ko he ta fa ko ia ko be ka fefine i ka ngata ko si ko le ko ka tak youth ane po na hake au bito na ne po to ko ne lere po ta youth me osi ai mare ka tau to la hanga ta me ka tu holo itua o fai po la ve ka tu ke tau me ai lotoni tak youth ko ho fatongia ko mai ho ka youth tu ko ta fa aki porque porque na do luai o alo au ke o se tau pro kalama se ke mau hanga o atu tai mi lahi ka mo tol ko mo faiteria mo bo o skapa mama tol no me mai me mui na vale mo lifia me ka mau tol ko nga ka tu pe ke fa ke me mo loto ki ai ko re te ta fa ko ya tak youth mo tokanga au bito ke tau programa ko ya no hoku bispeni tak tokanga to tak youth ke ne youth tu ke tafa aki ka le ke o se tau programa amen ka nga tai na fakataha ka fa kau i sanuari pe a fotoa e peri to hiki me taki wangeau i tai mo to pe fakataha esas ko to pe ta o tolngeau ai tolngeau ia he foi fakataha ko ni esas ko to pe o mai fakataha o mai panga tak tolngeau ko nga panga le sita ko to ko ni he ngawe mana tu ma be tau lele paanga o ha mea ko lele ki pete pipa lele ai pe a te fai ma fata ne po na te loto ke to hiki ma si fovita sako ne I foko a ko ha ko a ko o tau tonu ko pe ma wa ko me ai sako no result den o ya ko ya ko hiki takni mangeau talamai he ko kau ma to hiki mo to nga takni mangeau he algo ki puspeni ke to ha ke o lunga paanga ngauwe fakaka to a Fakauliu Laumalie ke to lahiang amen. Ko ia ku tau to hiki na vale pe ku ke lau ko tau paanga to pe he ko ha to foi me tat fe kau ko hinga tala ta he ni ke fa no le rei kai tau paanga ko hinga ko ne pe hat pe ko mahina ko ni tol ngeau ko SouL ni mangeau fa no ga to ki ai tau hiki ai pe o le ai pe ai io lo tanga tala fa no ko ni ko le tu ke mau kau hiwa mo katak me ki hen na mau teu e mau hiwa Brisbane paka ye lava e mau hiwa mo katak me ki mane mau kau hiwa ke tau ki ai ma wale va tau foi ta katak me tau kau hiwa io mo katak me ki mane he tai mini right now please io mo tu me ki mane o hi ke o te tari e tau polo kalama ke teu e tau me ai mua hiwa ko ka to tau tolu hiwa ka to tau tolu asi paska hoka te pe mo fo hiwa ta fo mo mo io pe nga tai ko o atu e whaka malo lahi au pito ka ki mo tolu ko to ape mu whala mai to whataha pe ai ka nga tai hange ko ni ko moala o ata pe whataha ko ni ke mo kau ki ai ka pau mo fie kau ki ai o live open pe ka taha ko to ape fie loto ke kau ki ai i he taim da tau ko Filipe ang mo tolu o ka pau ko ke mo fie kau ke whataha ka no whakatoa whataha ko ni open pe ia ki asiasi whakapentekosi ko hinga ke nau kau ki ai ka ke ha o tala no mai ka mau tolu ke mau ilo uta fa ko ia ko tu ko ma ko ne o si ta fa no i a ko ni ano fa ka to
O whatuka ki mōtolu, ka ai ha mau ki fo hiva he ko hui ko mau hau mama o pa me melipoane. A mau ki fo hiva na teu Brisbane. Pea teo mai o whakatolonga ke mei masima ke taritari mai ke hau koe ni. Ta kon tau sau ke tolonga pe fo hiva. E io. O whatuka ki mōtolu, tapa ki motu he o tua. Aqui, obedece Jeová, eu que mais fácil mais, aleluia, que o nada vai ficar de água de eu vou falar, colo fufu o moui o pedoi, ai dau enasi, e ai me na kona e golosi, aleluia, aleluia, profeta aqui, obedece Jeová, mauaipe. Oh, mas que vai pas faos magmatolo ya aku. Haleluya. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
Fakauliu ko nilo lo tonga ke whawa a ke se te mahi ko na Brisbane o se pehiwa Brisbane hoko mai ai pe ai skiti ai New Wine lo tonga lo tonga ek whawa o se teu mai ai hiwa ko ni ke hoko o se ko youth ko ia skiti ai youth New Wine hoko mai pe hiwa whakataha ko ni ai siasi New Wine lo tonga teu mai ka hiwa Brisbane Fefeke tau whaka paspasi Tatali ma Brisbane I he hata ko ni Ama, vei po pentani kataki mo mai, mele, po pentani mo vei, please come forward. Mai mau kita masih ama tolu aku, kai kita lang mo fua mau kita masih. Jadi tu famu wai pianai. Olha bem, olha bem,
Did someone say KFC?
savings money.
Oi dai heki. Hama alo ka haftai ka wak mai. Kai mari ka no. Vera mula mai fai. Devo ka to konaki. Devo ki a fa o si. Ka dai o fala ni ke vai ficar, devo ka siu. I he fatongia. Ka tau fuesia I mau heki. I he weekend ko ni. E whaka kwa te whakamaro la ki kua te, I he ngā au e la, o ngā whai ka wiki koe ni. E ka roto i hanga o tua whai ka whikina kua tō, I he ngā au e kua tape o tau whai. A te koe whamemore ke whawhewhe, ai tō whohe ai motu anu, e ranga I tau whai ka ngā au e ai ki. A mō I loti, o kou tāre aki ke ka roto i ako e ki. O ka roto I hanga o tua whai ka whikina kua tō, Singa whae, e fo, wātoko ua I he ki. Rotu I hanga o tua whai tāwhi kina ki moi tō. I he mea ko tāwhi. A te whamaro la I ka whakau pinio. Me kaha ko ki he te toko ua. Rao mai ke whanua hunio fo tu e ngā ue. Nei si ko pōkoro I a. Ritu. O lere koe ki whare rotu. Puke tu au ki ai. Ai a honi. Toko kai ke ngaro I te au, e kau tangata. Nana puke hake, upuri hake ki ngāo e koe ni. Toko kurotu I hanga o toa whai tāpe kina koe kai a tofu. Te whaka ki te mu tolo tape. O hoi tāpe kina ki tau tolo he o toa. E hanga whawhora o toa tāpe ki tau tolo. Ko I lau I koe, e whainga maari nei, toko I he tō tāke he a koe ni. Oi lo foto tu me parani ai o tua ia. Ko reang he tangata koe minuti la whai whikau tau ta katak whamore more. I toi tope mua whainga maari o e aha koe ni. E hoko pe koe tāpuaka tiki mau tōru. O maula au koloa lau tāpuaki. I ngāu ko tōpe tau whai. I he mamani o tau iai. O whaki tāpuakina ki tau tōru o tua. Tai talere he na he. Whai whikau he na li. Pe fōki ki he whaiwhikau sea, ke nā lawa mai pe o translate atu he whaiwhikau sea, e tau malanga uhi a koe tau whānau, ke hoko pe koe tāpuaki. Whamalo atu ka sione, e so nei ka pepe kone tangatai ki tau hen, ko tau lotu hanga o tua whai tāpuaki nek tau tōru, I ngau ko tau tau whai. Pe fōka whaiwhikau moala, o whātu ki koe pepe ko kai ngalotu, Mo ki mo tolu ko tape, o maulao mahe aho koe ni koe kiu, lawe I koe, hanga o tua tāwhikina ki mo tolu. Koe a whi malo, o whatu. Whatai keki. Tomua tuka whamalo heni ki he o whai whikau koe a New South Wales, ko hi koe tu whai maari mai ke te au, ke whakoloa, ke mutua koe ni. Ai wahe wholofola o tua I ah koe ni. Pea ki mua pe ke u hokatu, whawheloa ke pe hoa, ni moto, kore pe ki he kahine me funga fonua ki a o fai bia ki fa felo a ke te modol e tau tau hoko atu Whawhetai ke eiki e he whia whakoloa koe ne ko whamalo ke otua kone o whamoe tauhi whai ke mamoui la mai ke mausia ai whakalang Oi a koe. O whape ke hoko e wholofola ku tō mai me tangata eiki. Ai pane ai otua ke te mo tōru. Ke hoko ia koe tuhulu. Ke o moula ka mo mama ke o mohala. O whalai at ke te mo tōru ka whaiwhikau ko tō a pepe he ke. Ka whaiwhikau ku ia pa mo whaiwhikau sea. O Australia ni. Fakauliu Laumalie ka pe ka te mo tōru ko tō ka whaiwhikau mo ngai. Ka inga lotu ko tō a pe mo lava mai.
O kingoa ko mina neti, tau ngā hehi, whakakulere mai me whungafonua, mi ohonua ewa. Kako tā kai whala ki he, tangata e whai whekau, o whalai atu. Rageki. Tapi la lo ke te whakai ko bricks ia. Vai tau ngā hifu e hao. Rageki. Pamalo whakeni ki he sea. I komiti o koto. I Fakauliu Laumalie. I Fakauliu. Kurita. Se dito e tofa doria. O que se formalala pe me, o que vai foki ko hendia ka ka fafe. Ai se pausia. Leo ko ia ai superintendent ma nga o ba ki ma to fakato e la fi Australia. Ka wi kai ko ia ne fafe ia na pe he fakakainga e me ko ni o ko asia i heni. Pe wi kai ko fafe a pitesi. Nā toi pehe ko whakainga ko e kaumea whawhare whukeni a talo mei wholoa. I he ngā ue i Nusila pe hao ai peke ne hau ki Australia ni. Ko e whawhe pe ia e ongo whaiwhikauni a e peri pe mo siu ke u i heni a ipa ko whamaro lahi a iki te muhutolo. I he whawhe ko eni nā pehe o ku ai peo whakawhamiri e meani. Praise the Lord. Gai ai tāpua klahi au pito na e hoko he pō whalaite na mau. I nasko toa e vai wahe ai sea. Pe me he wholawhola o tua. Pako tui ko e whakawa e ia o e toi ngā tukoini o e tau mini conference koina ki tau tolun. Na e whai koia he sea, aia na ne o mai ai whotu koia o e mahuinga koia o e tau whakatahataha. O wikai ke whai noa pe a wikai tae uhinga. Ka wiai hono uhinga ku whai e whakatahataha pe a o ku mahuinga. Pea ne hanga o mai ke ti tau tolu ai visone koia o e lotolangi ai mea o hoko ai o ku ha sino tuia i heni mamani. Pakapau o kuikai koe mea u tau whai i mamani, koe mea ia ku has i he loto langi, pe u omi mei langi, pe au toton ke tuku hoku mau taimi e tau mea u whai. Ka koe hie koe mea ia o ku hoko koia i he vani, o tau whai ai mea koe ia i mamani. Pe koe mea ia o ku mahu ingai, ai whakataha pe nai hoko tāpuak lahieni, ko ki mou nā mohanga whai tā i ai ako ko ia i he pōwhala i te mohanga share atu ke lahi pe nau kore ka hawhahinga koe ke nau share mai ke te au ko ki ngoaka Henry Briggs pe a koe Facebook a koe Henry Briggs pe koe Auckland Tongan New Life Church hanga share atu ki ai search pe o share atu ki ai because I want to share that message pe a moe maukainga koe mautoli i Nusila hallelujah o tui pe o kumo mahu inga ia i he wholawhola e o tua. Praise the Lord. Pea mahoinga ke vahe atu a share te Facebook au tau maua e teknolosia ko ia ke ngau aki ki he lerei kau koe ko aia ke whaia ke tau lau moe. Hafua ngahi mea ke he whai he kakai. Ka tau hanga whakamawhola tai ai o ngō lerei Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Ko kore beheni ki he Fakauliu whau, e hape koni ko kore mai e he ongo whai whikau koe ia me sene, ke whai bea e wahe he whakapiritania, nai whai ia neafi he whakatonga ape, ka koe ni nau toe kore mai pe ke toe wahe pea mea nai whai kia e wahe neafi, ka tak whamuru bea ki mō tolu koe ia na mō iheni a neafi, te utarango fua pe ki he Ongo whai whekau ko ia na whai mai e whakafu koe ni ke te whai atai wahe pe mo ki mō tolu. Pea i hea nea whina ku lawe ai ki he mahuinga ko ia o e tau whaunga whakalere siasi ke whetai aki pia mo e wholawhola atua ka e lava ke lelelere e siasi. Hallelujah. So this afternoon
I would like to share with you about church government. E fiaf ko ni e vahe ai e he whaifkau e te tautolu ai a sino koia o siasi. Te koha no whalere koia o siasi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I think that it is important for us to understand that if we want to move on to another level, we have to change the structure, the existing structure, in order for us to move on to another level. Ko whakaukau ko i ke hiki ai tu unga hono whakalere o siasi ke level to maalunga nge. Ko hono liliu ai tu unga koe o kuyai I ahoni. Ano whalere koe au siasi. If we want this building to be a 2 or 3 story building, Wade tau fia mau e langa koe ni ke hoko whangawaka ua pe whangawaka tolu. we have to change the structure of this building. Ko pau ke tau hanga o liliu e whaunga koe a o whare. If you want to go higher, Pau te tau fia mau ke maalunga. you have to change a few things Ko pau pe ke liliu hanga he mea laha. to cater for the level you're moving into. Ke ni hanga o tataki ke whainga fia mau o tu unga koe fia mau ke iai ai whare. Praise the Lord. Amen. There are 4 types of church government in this world. Ko iai e tunga I wha no whalere o siasi I maman koe ni. Hallelujah. Let's look into the Word of God, book of Jeremiah chapter 3 and verse 15. Tau sio moa ke toi koe a Seremaya. Before we talk about these 4 different types of church government that is exist in our time, Ki moa ke tau talanoa ki he tu unga koe au whalere aki a hai siasi I ho tau taimi. hallelujah. Jeremiah chapter 3, verse 15. Toi koe a Seremaya vai koe no tolu. Na mo vese no fu manima. It says, God said, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. O pehe si hova. E whanau. Sorry. Pea teu whaaki ki a tek mautolu ai kau tauhi. Te koe kau whaifikau. O hangea ko hoku loto. Pea te nau whawhanga ki mautolu ai poto mo ilo. Hallelujah. I want to establish the fact that God is the one who give us pastors. Whaam ke tau hanga whakotu o ha tefto I mo oni ko eni. Me he ves ko eni. O whia ma he otua, me whaak he otua, ai kau whaifikau. Hallelujah. Amen. Bible seminaries does not produce pastors. Kui kai koe e hako ne kina po koe semina koe a whawhola otua o kune hanga o whakatupu pe whakanofo ai whaifikau. Bible schools does not produce pastors. Koe ako tohi tapu kui kai kene whakatupu pe whakanofo ia ai whaifikau. Churches does not produce pastors. Koe ngā sias whakakolo o kui kai kene au hanga na dolo whakanofo ai whaifikau. It is God Koe otua who give o kune whaki pastors. ai kau whaifikau. Ephesians chapter 4. E toi koe e whisau vai wha. I'll start reading from verse 8. E kamata lau ia pia me ves koe ano walu. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Koia kone pehe ai. I ene aluhake ki olunga,
nā ne taki pōpula e whakapōpula, o ne atu ai ngai whoaki ki e kakai. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Pea ko ene alu hake, koi haa ia, koi uhina to mua alu hifo ia, ki ngai potu I mama ki laloni. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Koia nane alu hifo, koia ia foki nane alu hake, o maolunga lai au pito, I ngai langi kotope, koi uhi, kene whakafonu ai ngai mea kotope. We understand that this is spoke of Jesus. E talanoa koe ni ko talanoa ni ki alu hak asisu. Hallelujah. Verse 11. Verse koe no fuma taha. This is also about Jesus. O talanoa pe moia ki asisu. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Pea na ane whaki ai ni koe kau apostol, mo ni koe kau profit, mo ni koe kau evangelio, mo ni koe kau whaifikau, mo kau akonaki. Here we see that it is Jesus who gave this fivefold ministry to his church. Udau sio whakapapau I he ni he vesi, o talanoa ko si sube, o kone whai ai whaki koe ne mea ofa mauhake, ai ngai tuunga koe ne nima o whaki. It is he who gave us apostles. Koia nane whaki te tautolo ai apostolo. It is he who gave us prophets. Koia nane whaki te tautolo ai profita. It is he who gave us evangelists. Koia ne whaki te tautolo ai evangelio. It is he who gave us pastors and teachers. Koia ne whaki te tautolo ai whaifikau kai mai whaiako. It is not the church's job to give us the apostles, the prophets, the evangelists, pastors and teachers. We gai ko ngawe ia ai siasi. Ke whanofo ai apostolo, palofita, kauma evangelio, whaifikau, kauma It is whaiako. God himself Koe otua ia te iape. who gave us these gifts. O kune whaki ka te tautolo ngai mea awhan. And he gave these gifts to his church. Pea kune whaki ngai mea awhan ki hono siasi. See, Jesus Ia sisu is the perfect apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. ko ia ai ngahi tuunga lalahi e nima o whaki o mauhake. He's all of that. Ko ia ai kotoa o ngai whaki. But when he ascended into heaven, Pea ko taimpe na aluhake ai pe nane. Aluhake ke he hevani. gave these gifts Nane whaki ai ngai mea awhan. because he loved his church. He nane ofa ia ki hono siasi. It is for his church Ki hono siasi. and for the world. Pea ki maman. Hallelujah. Amen. I want you to understand that very clearly, Whemau ke ai ha mahino mahu inga pito. because there is a lot of misunderstanding, especially with the Tongan community. He o kui ai ngai whetai whemahino aki. Hange ko ia ko tau kakai. They think because we make you a pastor, therefore I control you. Koe uhi o whakau kau o pehen. Koe uhi koe mau whakanofo koe. Koe whaifikau to ton ke mau pure I koe. No, I kai. it is not man's job O to hui give kai koe ngā ue the a church this gift. Ke whaki ke siasi ai mea ofa koe ni. There are things that the church can ordain, Ui ai ngai mea e whai e siasi hono whakanofo. but when it comes to the fivefold ministry, Pau taimi koe hawai ke mea ofa e nima o mauhake. it is not the job of the church. O hui kai ko ngā ue ia siasi. It is not the job of any human Pea intervention. hui kai ko ngā ue ia o ha ai kakai kotope. It is God's job. Koe ngā ue ia ai otua. He's the one who calls you an Koe ia. apostle. Nā ni He's the hui one koe. who calls you a prophet. Koe apostol. Koe nā He's ni the hui one koe. who calls you to be an evangelist. Koe nā ni hui koe. He's Koe the one who evangelio. calls you to be a pastor. Koe ia nā ni hui koe. Ke hoko e whaifikau. Pea moe And that whaia. is his gift to the church. Pea koe ne mea ofa ia a ana ki hono siasi.
Notice what Jeremiah chapter 3 verse 15 says. I whakaukau ke tāno koe ne whaha e toi ka Seremia vai tolu verse nong fumani. God said. O pehe si hova. God said. O pehe e si hova. Not Henry said. O kui kai koe rea he ne ri. Not the president said. O kui kai koe rea Not the Palestine. vice president O said. kui kai koe rea ha tokon The Palestine. chairman says. O kui kai koe taki. God said. Ka koe eiki o wana folfola. Do you understand that? O mahino na ke te You tau. all understand that. O tu te totoni ke na mahino. Because if you don't understand it, Koe hui ka pau ka te mahino. you better go back and learn your ABC 1, 2, E te 3. whoki rewa ke kinta ka te ni o ako mai mea ABC. God said, Koe o tua o kune folfola. I will give you pastors Te whaki ke te koe ai whaifkau. according to the church, O whakatatau ke siasi. according to the board of deacons, O whakatatau ke poate dikoni. according to the board of elders. O whakatatau ke kau What does taki. the Bible say? Halo e folfola. I will give you pastors Ko whaka di modolo e whaifkau. according to my... O whakatatau ki honoloto. Come on, you have your Bible. Do you have your Bible with you? When you come to church, bring a Bible. What do you think we are going to do over here? Play rugby? Bring a rugby ball. Hallelujah. Come to church, bring a Bible. Amen. Hallelujah. What does the Bible say? Halo e folfola. Hallelujah. Not Henry O says. koe koe laua e tangata malanga koe. Not Pastor Livau O says. koe koe laua ak. What the Bible Koe says. ha laua e folfola. I will give you pastors Te whaki ke te modolo e whaifkau. according O whakatatau to mine heart. ki hoku loto. This is where everyone's got wrong. Koe konga ia kui ia e When wheta you whemahino. think that the pastor has to answer to you. Kono uhinga ia o kupehe ai o dodon ke tari koaua e whaifkau ke te koe. God knows. O kui loi he o tua. Did God knows that we as pastors are not perfect? O ku iloi na he o tua kui kai ke tau hau kau whaifkau. Yes. Io. I make stupid decisions sometimes. O kui ia e ngai whiri whakamare e taimila. Comes with the job. You know? Hallelujah. Not perfect. Did he know that? E rotonga e ngā we, kai ke hau God knows that. Iloi na he o tua, io. O And kui loi he o yet, tua. and yet, Ka neongo by ia. his grace, I he ene keresi. he gave me as a gift Kune whaki e whaifkau kone mea ofai. to the church in Onehanga in New Zealand. Ke siasko ia one hanga ai kune hene He ai. gave Pastor Ebeli Kone whaki ke siasi ai whaifkau as e a gift koe mea ofai. to this church over here. Ke siasko ia ai ni. New wine. Oi ni wine e. Wine e fo'o. Hallelujah. Amen. That is his gift to the new Koe mea wine. ofai ia. Ai eiki ki hono siasi. Did he ask for it? No. Nai kone ki he tunga. It was God who ordained. Koe o It tuana ne was God whano who fo. called. It was God Koe o who tuana gave. ne ui. Koe o tuana ne whaki. According to the board of deacon of the new wine? Whakatau ke poate tiko ni. No. Wine e fo'o i kai. According to the heart of God. O whakatau ki he mafu mo loto o tua. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And this is why there's so many confusion. Pea kono tunga ia whai ai whita The problem whimahino is that akla. we have too many committees, Ko mea ulahi ai ngahi komiti la. too many boards. Bought this, bought this. Ulahi ngahi poate. And the church is run by the boards Poate vai. Pea whalere si asi e poate. and not run by the man of O i God kai ke whalere ia he tangata ai otua. that God gives to that church. Ko mea ofa ia ai otua ki hono si asi. Hallelujah. The Amen. first form of government, Ko uraki whalere o si asi. it's called the Episcopal church government. Ko e si asi o ku. Si asi whaka epikopo. And this kind of government, Pea ko e whalere whahinga tunga ko e whalere ko e ni. meaning that there is someone right at the top. O ku hinga ia, o ku iai ai tō taha, o ku maolunga au ki. That man, that one man, Ko e tangata ko ni taha. right at the top, Ko ia ia o ku ne mao ai mawhai maolunga taha. he has the authority to everything that goes down at the bottom. O ku ne mao ia ai mawhai maolunga taha, pea me e ngai whaunga ko ia o au ki lalo. Let me give you an example of this kind of church government. Tuku e ni hanga om ke te tau tolo, hanga i whatata,
o falere sias ko ni. And I'm not criticizing them, all right? O kai ha ni hanga tuhifo ha fahinga lot. I'm stating the fact so that we can learn what kind of church government is out there in the world. This kind of church government, the Roman Catholic is run by that. Like that. There is the Pope right at the top. And then from the Pope to the cardinals, and then goes down and goes down. Right, and then you have your local priest. At the local church. So everything that the local priest is doing has to come from the top. Your preaching comes from the top, tells you what to do. That is the first kind of church government. The second type of church government is called the Presbyterian type. Presbyterian. And this form of government, it runs by the elders. There's a pastor there, but the board of elders control the pastor. So when the pastor is going to preach this Sunday, he had to submit his sermon to the elders. Then they will examine it. If they like it, then they say, okay, go ahead and preach this Sunday. If not, they don't like it. It says, get us another sermon and give it to us on Sunday. Do you understand that? So the poor pastor has no voice in the matter. All right? Do you understand that? That's the second type of church government. The third type, the majority of the Protestant churches, or the Christian church, majority of the Christian church, it's run by the third kind of church government. It's called the congregational church government. Congregational church government. A lot of churches, our Tongan churches, fall into this. I'll give you an example. The Assemblies of God is run by the congregational church government. So this type of church government, it runs like this. The highest authority in the Assemblies of God as a whole is the conference. It is the conference that decides where you go as a pastor. So if they say to you, you go to Niua, you better pick up and go to Niua. Or else you go home.
Do you understand what I'm saying here? Amen. The highest authority in the local church Mawhai malunga taha siasi whakolo. is the board of deacon, Koe poate koe ia o kau tikon. not the pastor. Koe kai koe whawhikau. This is this form of church government, which is called the congregational church government. Koe whainga whaunga mo whalere o siasi koe ni o kuhinga ia koe siasi o kaka. If the board of deacon does not like what the pastor wants, Ka bawe kai saia e poate tikoni I he mea ua whai he whawhikau. they can vote Te nau whi, and then dismiss what the pastor pe te nau hanga o to'o e whawhikau. wants. In this form of church government, Koe tuunga ia o e whalere siasi. it's run by vote. O kulere ia whalere aki ai whiri. Vote. Whiri. You vote who is going to be in the board of deacons. Ke whiri ko hai u totonu ke kau he poate tikon. They have what they call the AGM. Every year they have a big Ia e whataha to o ta. general meeting. Ai whataha lahi ia to taha ta. And there, then they vote Ia wea ia who's whiri. going to be in the board of deacons. Ko hai I he poate I taukoni. The pastor is also Koe whawhikau voted in or voted out. whiri pe ke iai pe kai. Depending on whether it's every 3 years or every 4 years. Te mga tuunga ia pe whakatau tolu pe kai haha me lahi. Pe tau. This is this form of church government. Pe koe whainga tuunga ia o e whalere siasi. You all understand that? Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. The fourth kind of Pe koe tuunga no church wha government, o e whalere siasi. it's called the independent. O kua ia koe siasi o tawataina. Hallelujah. In this form of government, Koe tuunga e whalere siasi koe ni. the authority is given to the pastor. O ku wha ki whawhikau ai mawhai. And then the pastor Pe koe whawhikau. would bring people to help him. Ko pau ke ni hanga ia whiri a kakai ke tokoni kia. People that are gifted, Ni hanga o hanga tingna tō. people that are anointed, Na ne hanga ui he pan. people that are faithful. Koe kakai unau whaitotonu, kakai The ui ui pastor ai o has the tua. authority, and he can bring these people around about him. Koe They ia ui ai can mawhai. be his advisory committee. Pea ni hanga omi e kakai koe ni sio koe mea ofa e o tua. Ni sio nau whaitotonu he lotu. Ki ngai mo ni mea koe ia pea ni omi ke whai no whare i nau tolu. Ki ngā ue ni Hallelujah. whiu makwa di nau tolu ke nau whai. So this committee then become his advisory committee. Pea hoko a komiti koe ni koe komiti whare I kia te ia. Praise the Lord. Bible Amen. says in the multitude of counselors there is safety. Lau e wholofola koe lahi ange o e whare I koe to lerei ange ia. Hallelujah. He will have his elders. Ko pau I ene mau koe ia ene kau will have taki his kau deacons. mātua. He will have his deacons or demons or well, deacons. E mau ene kau tikoni, koe koe kau timoni. Hallelujah. Amen. But he has the authority. Ka koe ia o koe ia ai mawhai. He calls the shot. There's a good reason why. Koe ia ai uhinga lelei au piti. He is the final sayer. He koe ia ai tō taha e rea It is whakaosi. because it is God's gift. Koe ui he koe ia ai mea ofa ai otua. Hallelujah. I have Amen. seen so many good pastors O lava mamata ke ngai whaiwhikau whaavofa. being voted out O kua whiri ia nau tolu e he siasi e because the mawa. church does not like him. Koe hui koe ke saia e siasi ia. Maybe the way he combs his hair, they don't like him. Mape koe whaunga e ne teu teu po koe helu hono ulu koe ke Or sa. maybe the way he preaches, that they don't like him. Mape koe whaunga ku ne whaia ke vai vai fola Him out. ua. Nau hiki ni mana tō. Koe hui koe nau saia. It's because they do not understand Koe uhi koe kai kia mahino. what God institutes in his church. Koe haa mea u tataki
ki e kakai ki ai. God put into his E church. otua ki ai hano kakai. Hallelujah. Ke whai ki Praise hano the Lord. siasi. Now we have to make a choice. Koi ai, to don ke hatau whiri whakapoto apit. Because if we do not change Ka pau kai ke talava ke tau liliu. the way we run the church, Ai whaunga ki hano whakalere o siasi. we will always have fights E divisions hoko maupe ai make ke he. every year. Mo tau mo ke i tau koto. Yeah. And you will always have your favorites. Pea e hoko maupe ke whiri e koe ko hai ke sai ai. What will happen Hai mea e hoko. if in my church, Ka pau kono siasi. one family have so many of them in our church, Koe aha familia o tolahi ia e siasi. and then they decided to vote one of their relatives to be the deacon, Pea nau whiri nau toha taha no kai, nau kai or ngā vote to ke taha ki replace me as the pastor, Pe koe nau whiri ke whawho ke because there's so many of them. He ko tolahi ho ki nau tō. All right? Hallelujah. Majority does not necessarily means God is on that side. Koe tolahi o kui kai uhinga ia o kutua e o tua kono You can whinangaro. have majority without God. Amen. This system of the congregational church government Koe whahinga sistemi koe mo whahinga whalere o siasi koe ia o e whalere siasi o e otua. it happened when those that were in England migrate to the New World to USA. Koe hoko mai a kakai who'o koe ia pe me a Britania ki Amerika. Taimi koe ia. They want to detach themselves from the monarch or the kind of government that was over in England. Aia kono whahage te nau tolu ia, nau whinga ki nau mawa, pia me whakalere whakatu I koe ia, aia whakalere a konau whonua I he taulahi. Then when they went to USA, E taimo nau huhua I Amerika, and when they formed the government of the United States of America, e taimo nau whaua e pureanga koe ia o Amerika, they also have a constitution. nau ia I rewa e nau konstituton. And the constitution is the highest authority in USA, Pea hoko rewa konstituton e ko tunga malunga mawhai higher than the law. Mahauhulu hake hono mawhai I lao. If they pass a law that goes against the constitution immediately dismiss or delete that law. Habau te nau forward o pas I lao, ka nau hanga o whawhepaki ai konstituton e whaharaya I nau tol e konstituton. And the constitution they wrote Pea ko konstituton e koe nau tohi. is by the people, Nai for tohi, the people. tohi he kakai ki he kakai. That's the constitution they wrote. Ko whahinga konstituton e ana nau ki. Written by the people, Nai hiki ai he kakai for the people. ki he kakai. Now, when they started the church over in USA, in those, E taimi koe na nau kamata I halotu I he pureanga Amerika. the people then wanted to bring that form of government into the church. Na nau hanga lewa whie mao ke omi ai whahinga lere whapureanga ko ia ke whalere ake Which siasi. is now known as democracy. Ai aku tau ilo he aha ko ni ko temokalati. Democracy. And America propaganded this system all over the world, democracy. Pe hoko rewa ai tuunga whalere ko ni, pureanga ko ni pe ko temokalati o movete rewa ai maman ka. And democracy means that the majority rules, the people, the majority rules. Ko e temokalati o whalere ia e tolahi ko ia e kakai. They bring that into the church. Na nau hanga omi ia ke siasi. And then when the missionaries goes from USA to everywhere else, E taimi ko alwa ngau e whamissionare pe me Amerika ki hatoi feitu pe. they export this system Nau hanga rewa alu pe mo whainga tuunga system pe koe matunga koe. and put it into the churches they planted. Pe nau hanga Tongan, whalere. Samoa, everywhere. Ai sias ko ia nau fotu potu nau alwa I whainga feitu pe. Hallelujah. Amen. When you were born again, I taimi koe te ke whanau whōwai. you are coming into a new kingdom. O
Oku ke hau koe ki ha pureanga fo'o. And in this kingdom, I he pureanga koe ia. there is no democracy. Oku i kai ke ia ha demokratia. Because the king Kono is hinga Jesus. koe tui. Koe ia ia He pure. makes the decisions. Koe He ia kune makes the fai. law. He makes the final authority and word for everything that we do in his kingdom. Koe pureanga i o tuaga pureanga whakatu I koe ia o nea e rea whakaosi, mawhai, mea ko tope, o kui he tui. Do you have the freedom to choose? O kui aina I ha kaua taina ke ke whiri, Yes. io. You can choose not to love him, E ai whiri ia te koe pe, kai te ke ofa ke te ia. and you can choose to love him. Pea te ke whiri pe koe pe te ke ofa ke But o your tua. choice Ka koho whiri, comes with a consequence. e hau ia pea mo nunua. Yeah. Hallelujah. Amen. You can choose to leave his kingdom, Te ke whiri pe koe ka pa te ke tuanga e pureanga e and you tua. can choose to be in his kingdom. Pea te ke lava pe koe toi whiri pe, te ke But nofo. if you are in, Pea ka pau te ke iloto. you have to listen and obey the one. Kua who's the king. pau ke whanongo koe, mo talango fua, kia te ia e tui o kua ana pureanga. The kingdom of Tonga, you and I came from, Koe pureanga koe ia tonga ai tauanga mahena na tau tupuai. is the closest to the kingdom of God. Kahaia, ke whalere pureanga e o tua. The king makes the final says. Koe tui, une whaerea whaosi, The only difference between the king and King Jesus, koe kekepe i e tui, pea mo e tui sisu, because Jesus has the power of life and death. koe hui ko That's the only- tui sisu, o kune maue e mawhai, ki he mate mo mo ui. But our king in Tonga, Ka koe tau tui koe i tonga, the constitution koe konistutone. is the check and balance for the king. Koia ai mawhai iofi hake ki he tui. It keeps the king to go straight. O kune hanga o whatonton mau pe ai alunga o tui. That's why we are called a constitutional monarch. Koia ui ai tau tol koe pureanga whakakovina, Because konistutone. close to the way the kingdom of God runs. Te dau me mno whalere pureanga. Hallelujah. Because of that, you should understand it. Koe hui koia. Toton ke Hallelujah. waweange tau mahinoi ai pureanga o How the tua. kingdom of God runs. Because you Amen. came from a He tau hau tau tau me pureanga whakatui. in the South Pacific, probably the only kingdom in the South Pacific. Koe poloparema pe i ngai pureanga whakatui o Probably pure Pasifiki. We may be the only kingdom in the South Pacific. I don't really know that. Koia. But Eko tau tol pe. Ai which pureanga is whakatui. different the way it runs from every other. I he Even Pasifiki. different from Makehe ia. England, different from England, different from any other. Pea mea toi fitu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now we have then to change. Koia, e taimini to tonu ke tau liliu. You can still run the old way if you want to. E lava pia ke lere pe a ke whaunga whalere motua. If it's good for you, go ahead. Ka bau lere pe ke te koe, hoko atu pe. But one thing I've noticed, there's a lot of fights. Ka koe mea pe whaha pe mahino I hono whalere ko ia ulahi ange ke he wale rei. And that the man of God that he chose to be Pe koe taha ko leader ia, of the local church, nai whake o tua ke hoko koe taki I sas whakakolo. he has no authority. Ko bau ke ia ia mawhai. He has none, he does not have any authority in the church to speak. If you want to run in the old Yeah. ways, go ahead. That's, Hei kai ke lava ia whai ha mea kātaki. if you want to change, Koe hui make kona a whalere. difference. And that you pass the step on to the gift and calling that God has placed upon you. Pe he taime e whai ai liriu. E lava rewa whai whikau ki aruhaki kono tuunga totonu na e uia he o tua. Hallelujah. Kia. In the Greek language, there are many words to the word gift. I he rea whakakarisi o lahi au pito no whamatalai ai mea ofa. One of those words is charisma. Koe taha ngai rea koe karisma koe ofa. Which means it is the gift of grace by the Holy Spirit. Ko kono uhinga ona koe mea ofa ia o e keresi
Whaki e Laumalie mari. For example, Hange koe ni. there is a gift that is called the gift of faith. O koe ia e mea ofa kui koe whaki o tui. Mea There is ofa a o tui. gift that is called the gift of healing. Koe ia e mea ofa kui koe mea ofa o e whamo ui mahaki. There's also a gift that is called the gift of miracles. Koe ia e mea ofa o ku hui koe ngawe o e mana. All these gifts, O koe ngai mea ofa ko tō koe ni. it is the gift of grace by the Holy Spirit. Koe mea ofa ia o e keresi pe koe o alo ofa na e whaki Laumalie So mari. unfortunately, our English Ka i he ene whakamatala i te tautol i he lea only use one whapristānia. word, gift. O kune hanga pe omi ai uhinga pe taha koe mea ofa. Let me give you another example. Tukene toi hanga omi hato e. In the Greek language, I he lea whakalisi. there is many words to the word love. O kuiaia no ngā i lea lahi au pita whakaak mo e ofa. The English only say love. Koe Ingirisi pe koe whapritānia koe whu i lea taha koe So if ofa. you say love to the Greek, Koe ofa koe ia he lea whakalisi. the Greek will then say to you, what kind of love? E pere wa koe haha e tuunga o e ofa. What do you mean love? Haha uhinga ki e ofa. And then you have to define it to them. Pe lava rewa ke whamatala ia e ofa Then koe you ia. say, well, I mean phileo, Aia koe te lava ke pehe koe which is filio. brotherly love. Koe ofa whakakainga. Or you say agape, Pe te ke pehe koe akape pe koe akape. which is the kind of love that God has for you. It is a Aia human koe being. ofa ia i whakaotua nā ne whake Laumalie. Or you may say eros. Pea koe ofa e taha o ne whamatala ia tu. And then you have to be very careful to duck because the girl will hit you on the face. Because you're talking about a different kind of love. Amen. Mata tokanga o pute ta whaaki ko ia o lea whakarisi ulahi o no uhinga o e ofa pe au tonu ke tonu pe aianga ta whamatala i ai ofa. Eros, O ta it uhinga means ki ai. the carnal love. Ko e ofa whakakakano. The kind of love that a husband has Ko for e ofa ko ia his wife or o boyfriend or girlfriend. whengawe aki ia i huspani ti pe amo e waifi ai ofa ko ia. So you have to be very careful. So Ai o to tonu ke whumtau mata tokanga o pito. in the Greek language, the word Yeah. gift, E lea whakakarisi e mea ofa. it's also the same. There Oh, are tatau. many different Greek words and meaning. Pe neongo hono whakarea whakakarisi ke he kaunau tatau pe ui. When it comes to the word that God gave gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, Tai mi ko hawa ke whake ni mai mauhake apostolo, parofita, evangelio, whaifkau, pea moe whaiako. it is the Greek word Ko e rea "toria," whakarisi ai ko e toria. which means a concrete gift. Ko e mea ofa ko ia ko e hange ha mea ofa tu mau. It means a human person. Ko e mea ofa ko ia ko e tohtahai, personai. See, if I say to you, I'm giving you as a present a bottle of water. Pai sio mai ke hina. Ko mea ofa. So the bottle of water is not an ability or a talent. Ko e whahina ko ni kui kai ha malava ia iai pe ko hawhainga tau kei. It's not a talent. Pe ko ha tareni. Because you can say, I got a gift, I can play rugby. That's your talent. Kai ki hange ko taim tau pe te lava o vainga ko mea ofa ko ia ko e tareni ti. Do you understand what I'm saying? But if I say to you, I want to give you as a gift this bottle of water, you can clearly see this gift I'm giving to you. And you can hold it, and you can use it. Pe lava rewa ke sio ko ke mea ofa ko ni ko e hina vai o ku ke sio ko ki ai. So Amen. when God wanted to give a gift to Sydney, Australia, where is this place? Maryland? St. Mary. And to St. Mary, Vai fe mau he o toa ke ne ave mea ofa ki St. Mary. so he gave Pastor Ibeli
Panahane wa o whakia Pastor Ebeli. It says, St. Mary, St. Mary, Sydney, Sydney, this is my gift for you. Oeni mea ofa kia te koe. I give him as a gift for you. Ko whaki eni koe mea ofa kia For te that koe. church, Kia siasi, which will be called New Wine. o ku hui koe waine fo'o. You may not like the way he looked. Mahalo pe kai te ke saia koe. E tuunga You may not koe. like the way he talked. Maha pe kai te ke saia e whaunga tala noa. But you better Ka uto tonu foki. treat the gift of God well. Ke hanga tauhi ai mea ofa e o tua ke le reita. You do not abuse the gift of God. Oa te ke hanga o whātuku hifo You, ai mea you do ofa. not undermine his authority. Oa te ke hanga tai tokai hono mawhai. Because this is the problem when we look at him. Ko e palapane mai ne tai tau sio ai kia. We are looking to his ability. O tau sio tau tau ke mea koe tene lava. We are looking to the gift which is called charis. Tau The gift of grace by the Holy Spirit. tau sio tau tau ke mea ofa kui koe karisma pe koe ofa keresi. And we miss Ka tau misi ai. the gift of God, which Ai is mea a ofa human ai being, otua. a man. Koe tangata. He Amen. is a man that God gave. Koe tangata nei whak e otua. For God so loved the world Nei ofa pe otua ki mamani. that he gave a motorcar. Pea na ne whak e fu motoka. Koe ha si. Hai kalaska. For God so loved the world, Nei ofa pe otua ki he mamani. gave a committee. Na ne whak hakomiti. Oh my goodness, if he gave a committee where they're still discussing who will die on the cross, will be dead and go to hell. Because they haven't decided yet. Koe wi kai ke nau lava nau tolu e ke nau tisat ka hai ngai mea whai I hono are are ai. When God so loved the world, he gave one man. Hena ofa pe otua ki mamani nei whak ai tangata peta. Hallelujah. And the way you treat him Koe whaunga koe te ki hanga o toka yaki ia pi whai ka te iai. your destiny. Kuni hanga ia o lawe ia I hokahau. Mo whasi. You better love him. You better respect him. You better obey him. Totonu ke ke o whai ia. Hallelujah. Whakapapa ke te ia. Praise the Lord. Pea tauhi ke te ia. Praise the Lord. Whawhirai I don't ke hear many amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. When God created Adam in the beginning, Taimi koe nei whatupo he o tua atama ihe ka mata ama. God did not create Adam and Steve. Na kai ke hanga e o tua whatupo a Stevie mo atama. Hallelujah. Amen. Kako ai. Some of you are not getting it. Sorry. Hanga. God created Adam and Eve. Nai hanga e o tua whatupo a atama mo iwi. One man, Tangata peta. one woman. Whiwhini peta. He created the man. Nā ne whatupo e tangata. From day 1 to day 6, he says, good, 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 good. And then day 6, very good. Hallelujah. Amen. Aho ki ke aho no lele. Au ke aho no very lele. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then after that, E osia he says, nā ne pe not good. kai ke lele. It's not good. Hallelujah. O kui kai ke lele siu. Amen. You say very good, and then you say it's not good. Osia ne pe lele au pito. Pe te pe mai kai ke lele. First time that God Ulua ki present taine. to us that there is a problem. Nai lea mea ke o tua e mea. Because not good is a problem, right? Ko I kai ke lele I koe paraparamba. And then you say no good. Eh. There's a problem. Talo me whakatupu lele. Ia mai ke osi whakatupu. Tahange o tua o gea mea o kai ke lele. This one man, Paraparamba. Taha pea one tangata. man, Tangata. something was not good about him. O kuia e mea kui kai ke to tonu mo lele. Kau ke tangata. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. He says it's not good for you Kai ke to be lele alone. ka koe. Ke ke no whatokotaha. To be alone.
Ke toda. Right? Hallelujah. O e whanau toda. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. If you're single, it's not good. Hallelujah. About the puke, koe ga ta whawha koe. Pray to God. 2 is better than 1, eh? Ia. Lau e whawhala le rei ake wai taha, eh? 1 falls, the other one. Ka tō e taha o tu beta. One is cold, the other one can walk. Ah, taha o ku mokosi e bea ataru kafu. 2 is better than 1. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I remember 2 friends. Manatu ki ongo kaunga mea iwa. One is a Catholic, and the other is a Seventh-day Adventist church. Ko tō tāua? Tō tāu katolika pia tō tā oksias They awhita. are best friends. Nā fuu kaumea le rei au pita. So the Catholic priest said to his friend who is a Seventh-day Adventist, come over to my home, I'll make you a dinner. We can have dinner together. Tāta koe ia awhitu nao ke whaha na ki kai e whiawhi. Hey, Kono api. that evening he came over. E he whiawhi koe ia na ho atu ke api. The Catholic priest O taki katolika. cooked everything was with pork. Pena e kuki e tō Pork taha. soup, you know, Pātere. pork fried, but everything is just pork. The meat was pork. Mea kai ko tō pe ia kono kiki ake puaka. Hangahi ake puaka e mea kai ko tō pe ia. Supo puaka. Lu puaka. So Me ai? his friend from the 7 days, Ko hono kau mea koe me jas awhitu. you know I don't eat pork. Why did you cook everything in pork? Ne talange. Kuke ilo pe o kui kai te ukai puaka. Ka kou kai pe kani. Hai mea nā ke kuki ai. Ai puaka. I don't know that allow my family. And he said to him, Pere pe ke te. come on, try it. You like it. Try. You like it. Ki ai pe. Ki ai pe He na said, uhala. no, come on, try it. You like it. Ai na He uhala said, lau ai "Oh, siasi. just give us some hot drinks, a hot chocolate, something, and then we'll Toki o mi some ha. piece of bread, Sore and then ti we'll go tela home. ke You ke know? toki ino. So in that evening, they departed. Pene na mātu koe whakoni. In the morning, his 7-day Adventist pastor came to his friend and says, I invite you to come over to my home. We'll have dinner. Hara he kaunga mea siasa awhitu o whawhi i ono kaunga mea siasa katolika ki nao. So he came with. Kai whiawhi. They had dinner, Ah, ia mea kai. beautiful spread, beautiful food, and the Catholic priest just eating and wondering, okay, what practical joke he's going to play on me, you know? And he just eat and wondering. Pea ne mau me tokon bea tō taha katolika. Pea mea ni hanga enjoy ni kai. Koia ka. Yeah. Ia. And he was wondering Pea ne pehe. what his friend is going to play a joke on him, you know? Ko hana ia ha whahinga whakakata e whai mai. E hoku kau mea ka te au. I e ku kai hene. Dinner finished. O se tina ia. Kai whiawhi. And he says, thank you very much. And he walked out the door. Pea ne pehe. And his friend from the 7-day Adventist, he says, oh, wait. Kamata ke alu e tō taha katolika. Hoki toa wharea te tō taha He says to his Ki tatari mai. get all the leftover. Come on, get all the leftover to give it to him. Pea tō e toinga kai. He got all the leftover. Ene alu And e. he says to his friend, O ne o atu ki hono ka mea. oh, here, take this home to your wife and your kids. Pea ne tā ave ko ho mari mo whanau. And the E priest tā toinga says, kai. you know we don't get married. Ko e ilo peo kai ke mari. And he says, try it, you like it. E vai me kau kato, e vai kau awhitu ki ahi pe. Ke maua whanau. If you're single, Ka ku ke fie. hallelujah. Tō taha. Pray to God.
Try, do you like it? Praise the Lord. Hallelujah. Ki ai ai pe te sai ai. So God then see that there's a problem. Si o tua ko problem. He brought all the animals, but Adam could not find a wife in the elephant and the monkey and all the everything. So God put him to sleep and then took the rib from his side and created the woman from. Amen. Tange o tua. Roki ai pe te si o mai fa manu e ha man te sai ai. Taki mai fa manu ki kai pe. Ha ha o tua fa mo ha tama. Pe hene hui waka ta. Me no wa waka na ni to oya. So when Adam woke up, he saw this beautiful creature that God presented to him. Na e sio ki ha me mo ui faka ofa I hono a. He said, "Whoa, man. Ivi. Whoa." He said that you shall be called woman. For you were taken out of man. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I told the guys yesterday. Let's see, this is the man. One being. Then God put him to sleep. Took the rib out of the man. Then he created the woman. And he brought the woman to be one again with the man. Only in marriage. Only in marriage. Only in holy matrimony. If you know, this is not marriage, all right? Yeah. It's called you come from Suva. So, here's the thing. God took the woman out of the man. Yeah. Praise the Lord. And God said, there is no more woman in the man. There is no more woman left in the man. If your voice is like a woman, if you are a man but walk like a woman, dress like a woman, act like a woman, you're not a woman. You can't pretend to be a woman. Well, I'm a trans woman. Even the very word trans woman tells us of the nature of this woman. Because the word trans means it changed to be a woman. Meaning that originally you were not a woman. But you want to be a woman. Now they bring language like cis woman. What the heck is a cis woman? A woman is a woman. Amen. You're taking the dignity out of the woman. Yeah? A woman is a woman. Separate them. So that he knows that today people are going to be confused about it. Try asking the academic, what is a woman? Try ask them, even your professor at school, what is a woman? They scratch their head, they will not give you a straight answer. Yeah.
Ke whehu ko ia. They profess to be wise and yet they become fools. Ia. Na teu I pe ia ke he poto, kau ku hoko ai nau toko he vare. You can't tell what a woman is. Ka ke lawa ia te tau. A woman is an adult female human being. Amen. They can't even say that. God dealt with that in the beginning. Pena whahai o tua he kamataanga. He separated them. Pena ni hanga whakamawahi. You're the man, you're the woman. Now, Koe ko tangata koe bring you ko back fisi. to become one again. Only in marriage. Peu whima o eni ke na nonofo whataha koe mari pe. That's God's system. Koe whahinga sistemi pe koe whahinga whalere ia. In ai the o tua. family, the head of the family is the... E family. See, my wife says, it's the man. I don't hear the other wives, what they say. Amen. Koe ulu koe ia koe family. Koe tangata. Ka huri tae whakalongolongo ke confuse ia. Ai awe. Moe dai koni. Praise the Lord. Hallelujah. Now, when it comes to the church, Ha koe ke siasi. there's only one head. O taha pe ulu. Hallelujah. Amen. If you have too many heads in the church, Ka lahi ai ulu he siasi. you are a monster. Koe fu mon manu ia. If you have no head in the church, Ka pau e ia kai ka ulu siasi. you are a devil. Koe ti apolo ia. Hallelujah. Amen. God set his church the same order that he set the family. Koe fotutu koe o tua ke siasi. Koe fotutu tatawi ke family. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I will finish with this. I can't share the second part of this message because it's Koe e whaosia my old professor says to me that the seeds can only maintain for so long, you know, and then your mind cannot retain anything else. Koe ai koe. Koe rea nun hoa ka te ia. Praise the Lord. Ka ke lawa puku I don't want you puki. to- Ka fufolo ai tangutu. Praise the Lord, yeah. Ka ke te ngāwe le rei atamai ia. Whenever, maybe next year or year after, whenever I might come, Whakakau e koe tau kai e fiafi. praise the Lord, I will Amen. then finish the fast. mind can only retain what the seeds can maintain. That's what- Hallelujah. Mind can only retain what the Amen. seeds can maintain. So Ulawa if you pe can't- atamai. it's too long. Kene your kei mind mapoe cannot poke. maintain. Ai mea Hallelujah. ulawa he sia. Praise the Lord. You understand what I'm saying here? Mai no me Hallelujah. mea on ka I te trust tātou. that you then understand what is the kind of church government around the world now. And then you take, look into the Word of God to find the New Testament model of church government and apply that to your church. Amen. Koe ia ulawa ke tau whai ha whiri peli liu. I he tuunga mo whahinga system, mo mahinga makatuunga o taksiasi, mo whalere siasi, o tau iai I a koe ne. Hallelujah. Ka paurewa koe kai ke lelei, pe totonu, whatatau mo tuunga, o e whanofo e wholofola, ha whalere siasi, hange koe ia koe whakawa fo siasi whakawa fo tau totonu ke whai, ha tau whiri whapato. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. If you Amen. have always problem in the church, the board of deacon runs the church and the poor pastor has no voice, no authority, you need to fire all your deacons. Amen. Paurewa koe tunga whalere e, whaka ofa au pito e whawhikau ia. Hala au pito hanore o ia o ona. Whalere pia e he poate, pek doton peke whaliriu. Ki Let me whamamahai. finish with this.
There are other positions in the church. And these positions are set by men, including the pastor. And not God. See, this pastor, he can call a deacon, people, deacon. Set them in the church, the pastor can set elders. All of these human can do that. But human cannot do setting the pastor, the evangelist, apostle, the fivefold ministry, because that is God's job. Hallelujah. Praise the Lord. In our church, when we come and lay hand on you, and to ordain you as a pastor, we are only confirming what God has called in your life. And we are laying our hands to impart blessing to you. But we don't ordain you. That's God's job. We only come to confirm the call of God in your life and lay our hands to impart blessing to you for God's calling on you. But we don't ordain you. You understand that? Amen. That's His job. We can baptize you with water, but to baptize you in the Holy Spirit and with fire, that's His job, not us. No human can do that. Only God can do that. Praise the Lord. So may God bless you all. Hallelujah. I'm sorry, they've asked me to do the second part, but you can't do the second part. They've asked me to do the first part and the second part, but I think it's suffice to say that that is enough for us tonight. I mean, this evening. Hallelujah. May God bless you all. Moi kawing au firma o he otua ke rea I ka tik tautolo. Whawhita ke ike. Koe ke lawa taha ke whapolo karama I hamalanga me Januari ki Februari ki December ke siasi. Koe siasi koe sino ia o eiki. Koe rea koe ke tutun mai ke sapate kahau o koe kai ke palani ia e tangata. Whawhita ke ike. Whawhita ke ike. Koe otua e o whaiteria he kune ilo lotonga me condition o no sino I mamani he aho ko ia. Pea gurea pe he rea au totonu, pea mo langa hake, mo whakamo ui ai siasi I hono situation. Whawhita keiki. Pea utau receive the message, not the messenger. Hallelujah. That's God. That's God's voice. That's God's message. He talked to me because He understands me. He understands us in His church, still on a journey from earth to heaven. And that's the part of our equipment, the part of our equipping, the part of our encouragement. Because He understands our situation. This is a part of what we're struggling these days in our days. Because we go with the flow, but not look at the word of the Lord. What about what the Bible says about the church of God?
and what kind of system that Jesus wants to run his church in this world. Because we grow up in a church that where our parents go to, we're still stuck in there in these days without questioning what the Bible says. For that gege. It's not a mistake to be here. God knows the answer. He is the remedy, his word to our soul. For that gege. Only Lord. Hallelujah. Mau Filipe na mau tupu hakiai. Mau Filipe mawanga kiai. Kagaya mau Fili asino eki hasiasi o falere ake forfola atoa. No one loves your spirit more than you. Today will determine your destiny. What your choice today, it will determine a kind of destiny that you will have. Katunga wa mo yani ni hanga ya te iho ka o mo amui. Ka ko hala lotu. Hallelujah. The Bible says you seek and you shall find. Ask and it shall be given. Knock and it shall be open unto you. Corredo me agato akioronga. Fam de da tariet eki. Ko forfola in ketek mautol. Fave be kauhiva. Tauhiva bai. Forgive that. But for everyone, wherever you are tonight, this is the word from our Lord. This is a message for you and me. Don't look at your neighbors, but look deeply into your heart and say, thank you, Lord. Hallelujah. While we are singing, praise the Lord. Just open your heart unto the Lord. Talk to him. He is here. He is a omniscience, omnipresence, omnipotence God. His presence is here. The Holy Spirit is here. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, don't be tau hiva. Ne afio me ke ia hifiaf kwa. Fa be ke gere ha ki tia. Ka tunga ke fi ma wa sisu ke te koe. Tuang be hiva ke fai be kau hiva. Fa vita ke eki. Ata koe have time with Jesus. Talk to him. Your heart, ask and he will give you whatever you need. Let the musicians do the singing, let us do the talking. Hallelujah. And have conversation with our God. His name is Emmanuel. He is God in us, in our presence. Hallelujah.
ke te koa eki. Hiki anu mo hapai o mauloto ki afia. Ke lea mai aki a te makolo. Koe fufunga mo oi. Koe riu kau. Koe tāpoaki. Koe whakalotola. Koe hiki hake. Eki whawhetai ki afia. Whawhetai o tua ki o afia. Kaya whaiton, kaya whamarapa, kaya whaiton malatua, koe hauani pe. Koe hauani pe mautulolo kia te koa. Whawhetai ki he. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lola tonga pe o ieni. Lola tonga pe o talano mo eki. Wa fe ui mau inga he pōko e ni. O whampe e whaha loto tonga eki. Pea ko hono loto pe ia. Hono whina ngalo pe ia. Pea ko tau mua ia e whatatah koe. Kaului Laumalie e ke pure anga e o tua. Mawava loto langi. Taha pe tai mawava ia langi. Kau ki hene e whiaf koe ni. O te kiai hao lea e taha. Te ke whawhi a sisu. Ki o moui. Ko whawhi koe. Koe whainga maari e na eki ki o moui. Koe ke talano e ka mau lakanga. Koe ke talano e ka mea ke whai he lotu. Peko hatunga i e lotu. O ku talano ia. Ki hono tari o sisu. Ki loto ki he moui. Ka gata pe. Whawedai ke eki. Kau ko ki hanga pe o mani te ki hawha leta. O whai ho moui ke eki. Hape sisu. Hu mai ki hoku loto. Ha mo tu i he moui. Peko whawhe koe. Ki mo ani he whiaf koe. Lolo tonga tau hoko atu pe. I he lotu. Moi hu ki o tau otua. Whawhe kai ke eki. Hallelujah. Kore tau paspas ki he eki. Tau paspas ki he eki. Hallelujah. Kainga te ke ngata e whainga maari e. Hallelujah. Toda abe fiaf koe ni. Koe whehu ia. Meni ua fio he eki toda abe. Praise God. Hallelujah. Whawheta eki he eki. Hallelujah. For non-Tongan speakers, before we close, I'll give you the invitation. It's about the order of God, not the order of a pastor. It's not the order for the church, it's the order of Jesus Christ. That give people chance and opportunity to come to that area and bow before God, open his heart or her heart to receive what God prepared for their life. If you are here tonight, not even remember a word that you say before in your life, that you receive Christ or ask him to become the Lord of your life. And this is the opportunity for you before we close. Hallelujah. Although a lot of Fakauliu Laumalie. Ka meme I ki e mea koe ni. Ka pau, koe ti koni koe, ia sias,
Mo maula kanga ia sias. Pena ke fai ha fai ngame au ke ha olea o fa fe paki ke o fai fe kau. Fe mai ki fa to mal ha. O te ke ma. Ko higa ta pa ke ki fe mai ke ne huhua ke ho family. Huhua ke o loto fare. Ka fana ke fai ha me. Pe hau pe ke kan lo tu. Ke lau I ko vi ho fai fe kau. Pe ke tu hi fo I ho fai fe kau, pe ke fa fe tau ke te ia. O ka fio he o tua me na ke fai. Pa kui kai ku fa mana ni aku ke foi fola pe o tua. O ko to me tiki pe me ia ko ni. Ko fai hala pe au ia. Ala te tau fare. O ku kai ka mea ni o te ai ke te ko rea kan ka te koi ka gilo ko koi to ta ko ni. Hau ko ke ta pa ki ko he ki mo family. Hallelujah. Ka pau ko to ta ko na ia ha fa hinga me na fai o fai fikau. Mandu ko pani na o tua ko ni me ofan ka te koi pa ka te ngai ko vi me o fa o tua ka ko. Praise the Lord. Hau ke fai ha lot pa mau. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Nau tolu eki, o kui he orita o hao awhia. Ma whamaro lahi ki ngāwe o Laumalie mānani. Ko mau whaata, ke pure he ko ho'o whataanga. Ko sias, ko koe ai ulu. Tako hake whamaro me whawhita eke. Ko hae whatawatai na oe whiaf ko e ni. Ko whai ki tō tako tō pe o au ka te nau tōru nau hau ke orita. Ko e ngāwe pe ia ai awhiona. Ko e whinangalo pe ia ai awhiona. Ka mautu uke
mau whawheta mo whamalo. He mau ilo e fua o ngau e Laumalie maanoni. I e whehui anga o mau whatahai e whiafkoeni. Ke hiki pe ai huafa a whian. Pani ai e kinau tolo. Tāpo e kinau kinau tolo. We speak blessing to them, Lord. We speak prosperity. To abound their life and bestow them with the love that we were heard and listened to today from the message. Bless them according to the need of your church. Hallelujah. And give them their life to be useful in your body here on earth. Mawhamalo ai eki ke awhiana. Pēku mau hapai ato ai pēke te koe whawhetai. Mata tō favor kai ngāwe ai awhiana. Iho lotolotonga. Toko ke au pe o tua nere i mulanga. Ia Sisu Christ ko mau eki ia. Amen. Tāpe ki nai peho siasi o toa. Tāpe ki nai kau tāme a lea mo taki. Ko mau whanongoa. Mau hau i o talo ni. Mo loto kai minga o mon. Ko mau tolu koe whanau i he tā o ho alo ko Sisu Christ. Apa ngo fuai. Holotolotonga. Tataki ai ngai sāme kau kāhape. Mo taki o e whiaf koe ni. Tāpe ki nau mau loto. He ku mau lue ke taloni a whion. He ku o whakotō taloni ho a whion. I e whakawhetai aho kakai. Whawhetai tua. Pea ke hifo ai mo rea. O e wholo maoni oni o e whiaf koe. Mau tari bebe. Mo loto hanga maari e moni. Malo iki. Hore o ofa. Mo whorwhora. Hiki atu ai pe eki. Ai whaifkau ni moe. Family. Kai oma a. Ai ngoe anga ko ke ui ki ai ki naua. Inu sila. Tāpe ki na toi ngai siasi. Mo ngau whai aho koe ni. Mau ilo e lava ma wahe whaifkau ka ko Laumalie e ihe potu koto pe e iai pe. Pe mau whawheta iai o tua ki a whian. Hapai atu ai pe e whaifkau e wahe ngani. Whakamalo lahi o tua koe o tua pe. Whamalo lahi ke keres a whian. Eki ko ke anga tāpua ki iaki. Ai kau whaifkau me kau ngau e wahe ngani. Ai ako mau heni he whiaf koe ni. Whalere po kalama whaka of whakautua ke whai ai hano a kakona kina ki mautolo pea mei he whiawhala i te mai ke aho koeni maurea eki malo Sisu whakawheta i ke te koe ai mau keresi ai a whiona toinga i ke kau ngā whaifkau he potu kotoa pe eki kau maa seneni peo ku nau i heni peo kai ke nau i heni ka koe sino ia o e a whiona. O mau hapai ko tō hake kau taki lotu. Hallelujah. Mo e pure anga o e a whiona. Mo e siasi o e a whiona kui maman. Ha potu pe. Tuku ke kamata e pure. Na ia ko i mau tō e Sisu. Ka mau ka lotu pe mau kore mālohi ho pure anga. Ke hoko hifo meilangi o whalere a kia mamani. Mau ke ihu fia o toa. Eki ngahi tui taki ngahi pure anga mau hapai atu kia te koe kai ka hatuunga i e tai uhinga me whiri he a whiona pa koe mau loto i atu mau hapai atu tō tāko te tope ko whinangalo ke o nā mate hata kai hoko ko tope o whatomala eki koe mau loto i e whiaf koeni maho mau mamani koeni Maman sisi. Pegu ihe nima beia e a whiona. Ai ngahi pure anga katoa. Mau hapai atu ihe lotu. Tataki ho mau pure angani. Tapo kina ho mau pure angani. Whalere ho mau pure angani. Kai uma a o tua. Ai ngahi pure anga katoa pe.
Eiki koe mau lotu ia. Whai tāpu ki nā mau ka mātuku me lotolotonga. Pe tuke mahino na mau hau me lotolotonga oi awhiona. Ma wako ho whaunga. Pe mau a ewa iho ngahi hala. Ke tāpu ki nā iki mau toro. O tō mau whafoki ake he whiaf koe. Ai confidence no. Oi weekend koe ni mau iai. Mau whafoki ake. Ai lelei. A lang kotoa. Ko mau au sia mo mau wako ai. He tari lotu ai a whiona. Ke whate unga peho kua wha. Pea koe keresi ai eiki. Ofa ai otua koe tamai. Pea moe whiohi ho Laumalie maonani. Ke nofo mauia i o kakai. O i oua na hiki. Kai whai peo taengata. Pea taengata. Amen. Tahaka pas ke iki. And God bless you all. Ta beginning modoro iki. Amen. Rotoka koia e tau tatari. Os lava ta porokara ma po ka taki peo fo ka tata te tafaki koe pe momuan. Ya ki whaika maari ki hasea ki ke tala no ai. Kai ngau e pai ka kuki ke fotu e tau pe kai ka tau kai leo. Amen. Pe ka pau ke fiu ko tari o ma petai ke ki ko me. Hallelujah. Mo ka taki mo fa tata pe tafaki matau. Mo me ha ke pe ki tafak to he ma pe ko tua he ki mo popo tala no ai. Ka fa ta mu ko ni he ka tala mo. Kai fotu ba tau te pire kai fai ke tau kai me to ko ni e. Malo. Mo katang mai mani atau kita helo tonga koe te koe au te pire. Kau me kau mana ngai ho mo katang mai wan. Ke hau e ke brao ki atau lai ta por more. Io. O katang mai wan kau me kau. Ai para usa na ke fa ta uta. Io. Tagu te kau pe pile ki lalo ka. O pe mato pa kau me moi. Io. Kau lihat kayak mau hiki ngau nembak, mau nak apa? Kau kayak mau